Šta je? Sad ne znam je li snimilo slapove. Ništa, idemo nazad. Aha. Trebilo vraćaš nazad. Who's a kreten? Who's a gay? Nikola Grčić, Franjički put 22, Brda, Split, gay. Teška pederčina. I sada slapovi brda. Jedan, dva, tri. Ajmo maratonci, brže malo. Ponosni sponzor Who's So Gay Productions. Najpoznatija pederska udruga na svijetu. Locirana u ulici Vranjički put 22, Brda, Split. Who's So Gay Productions. Šta je ona tuka pobjegla na izlaz odmah?
Fuso. Fuso. Gdje smo mi išli kad je vlak doletio? U ovu ili u ono prije? U ovu. Pa nismo tu, svi smo malo prije jebote. Nismo garant. Ha. Drž ovu lampu, šta ne vridi. Drž lampu. Malo sam ti izbalio. Vidi nešto, pozira tamo na izlazu. Pa nisam te čuo. Sad idemo na bus ili? Ne znam što još. Na širinu. Na širinu, na bus. Ali gdje je vlak? Nema. Prošio. Pa nije to. Prošao vodno. Trebali smo prije doći. Evo da će vlak proći, samo ne smije udom poput. Idemo na bus, ne idemo gore. A, na širinu. A ja sam rođen u. Znam. Pa onda šta me pita koji kurac? Na onu lošu stranu, ne dobro. Vampir! Padao kiša, gdje? Gdje? Ne znam kako vam se sviđa put. Ekstra, brate. Mene baš bilo prekrasno. Pa ti je crna da crnije. A moje su krive crne auto. Zahvaljujemo se ljubaznim vodičima. Hvala vam lijepo. Pa ste nam uljepšali ovaj dan.